Zdravo svima! Kao što vidite, danas smo tu zbog najnovijeg telefona koji je dostupan kod nas. Reč je o modelu Mate 40 Pro. Moćni predstavnik popularne Huawei Mate serije dolazi sa brojnim revolucionarnim opcijama i karakteristikama, a mi smo tu da vam ih detaljno predstavimo. Pa hajde da počnemo. Prvo što možemo da primetimo je naravno specifičan dizajn. Mate 40 Pro je dostupan u dve boje, a to su Mystic Silver koji upravo možete da vidite, kao i uvek modernoj crni. Sistem kamera koji je smešten u ovaj krug predstavlja Space Ring dizajn, sada već karakterističan upravo za Huawei Mate seriju telefona. Samo kućite telefona je izrađeno od stakla i aluminijuma, a kao što možete da vidite, Mystic Silver posjeduje i mikročestice koje reflektuju različite boje u zavisnosti od svetlosti. Pomenuli smo sistem kamera, pa hajde da zajedno istražimo šta sve nudi Mate 40 Pro. Kao što vidite, integrisana su 4 sočiva, a to su telefotokamera od 12 megapiksela koja omogućava 5 puta optički, 10 puta hibridni i 50 puta digitalni zoom. Super Sensing Wide kamera od 50 megapiksela i Ultra Wide Cine kamera od 20 megapiksela. A tu je još i laserski senzor koji je zaslužan za precizan i brz fokus na fotografijama i video snimcima. Ono što je novost i posebno interesantna stavka je unapređena AI Golden Snap 2.0 opcija, koja uklanja neželjene detalje sa fotografije. Da biste je upotrebili, neophodno je da uključite Moving Picture opciju. AI Golden Snap 2.0 može biti od velike koristi kada fotografišete nešto od dokumenata, a osvetljenje nije baš najbolje, pa vam senka smeta. Takođe, više ne morate da čekate da se prolaznici sklone kako biste se fotografisali ispred bilo koje znamenitosti. Ova funkcija će ih ukloniti. Tu je i unapređena Dual View 2.0 opcija koja vam omogućava da kombinujete kamere prilikom snimanja videa. U prvobitnoj verziji bilo je moguće koristiti dve zadnje kamere, dok sada možete kombinovati zadnju i prednju kameru. Verujemo da će ova funkcija biti posebno interesantna ljubiteljima snimanja i vlogerima. Kada smo kod videografije, tu je opcija Steady Shot zadužena za stabilizaciju slike, dok XD Fusion HDR video osigurava uravnoteženu ekspoziciju, čak i kada pravite video u uslovima sa ekstremnim kontrastom osvetljenja. Kada pogledamo prednju stranu telefona, odnosno ekran, prvo možemo da primetimo prilično veliku radnu površinu. Njegova dijagonala iznosi 6,76 inča, a tu su naravno i zakrivljene ivice. Sledeće što primećujemo je prednja kamera, koja je u današnje vreme jedna od najvažnijih stavki. Mate 40 Pro ima Ultra Vision selfie kameru koja pravljenje selfija podiže na novi nivo. Tu je integrisana kamera sa unapređenim širokim uglom i senzorom za gestu. To znači da pored toga što možete praviti selfije najviše kvaliteta, pomoću senzora za gestove možete upravljati telefonom bez da ga fizički uzmete u ruku. Selfie kamera na Mate 40 Pro podržava 4K snimak, a tu je i opcija ultraširokougaone kamere koja uz pomoć veštačke inteligencije prepoznaje kada se u kadru nalazi više od 3 osobe i sama se prebacuje u ultra wide selfie režim od 100 stepena. Svi znamo koliko fotografisanje i snimanje videa mogu da iscrpe bateriju. Zbog toga je važno da znate da Mate 40 Pro ima bateriju veoma velikog kapaciteta, čak 4400 mAh. A tu je Supercharge punjač od 66 W koji za samo pola sata može da napuni Mate 40 Pro od 0 do 85%. Naravno, za ljubitelje bežičnih punjača, u prodaji se može pronaći i bežični punjač od 50 W. Huawei Mate 40 Pro pokreće moćni Kirin 9000 chipset. Reč je o prvom 5-nanometrarskom procesoru na svetu, koji je svojim pojavljivanjem u oktobru prošle godine doneo pravu revoluciju u industriji pametnih telefona. Ovaj moćni procesor pruža impresivne performanse kako prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka, tako i prilikom, na primjer, igranja video igrica. Ekran od 90 Hz pruža još veći odziv i povratne informacije u vidu vibracije, kako bi istovremeno odgovarao vizualnom iskustvu. Ova postavka upotpunjena je sa 2 stereo zvučnika. Kada je reč o privatnosti i bezbednosti, operativni sistem MUI 11 sadrži brojna bezbednosna rešenja za zaštitu korisnika Huawei uređaja, među kojima je primjera radi uklanjanje osetljivih ličnih podataka poput lokacije iz datoteke pre njenog slanja. Tu je dvostruki sistem zaštite u vidu 3D Face Unlock opcije i otiska prsta integrisanog u sam ekran. Privatnost je dodatno zaštićena opcijama koje vam omogućavaju da se sadržaj poruke ne očitava na ekranu sve dok senzor za uključavanje ne detektuje da je ispred ekrana samo vaše lice. Ovo može biti izuzetno korisno kada se nalazite na primjer u autobusu ili na bilo kojem mestu na kojem ste okruženi ljudima. I za kraj, Mate 40 Pro kao i prethodni novi modeli naših telefona savršeno funkcioniše u međusobnoj saradnji sa ostalim uređajima iz Huawei ekosistema. Popularna multiscreen kolaboracija koja se aktivira povezivanjem telefona i Huawei laptopa sada je dodatno unapređena, pa na ekranu računara možemo da otvorimo do 3 različite aplikacije sa pametnog telefona. I to bi bilo to za danas. Pišite nam u komentarima kako vam se dopada Mate 40 Pro i koja od karakteristika vam je najzanimljivija.
Pratite zvanične kanale Huawei Srbija i vidimo se uskoro sa novim temama i novim uređajima. A do tada, prijatno!